literatür, edebiyatta kaysı klasta esimde yok. Poeziyanın akında var edi, kaytı yazılatağını, onda ritm, rifma, nesi akında. Şkolada men soğunu alğanmın. Başka menimin karşıgıp meni üretken adam bolmadı. Men özüm yaza gele, türte gele, yanılsa gele, özüm yanılsalarımda, başkalarının özüm söytüp öse gele öğrendim, özüm okudum. Men Maşkala'da okuyturup, Noğay tilini iyi bileyim dep, Karaşay Şerkeş İnstitutunun Filologiya Fakültetine kettim. O zaman ben kertisinde de öyleydim, onda iyi bilim til yağından alarmın dep. Ben çıkan zamanda var edi onda iyi okutuşlar Kırımhan, Canbidayeva, Yelena Ogurliyeva, Yumav Karakayev, o da bizde okutkan. Onlar zalim bilim vermeye çalışatan ediler. Ondan da ben kömek bolğanda bolayım. Karaşay Şerkeş İnstitutunda okuğanımda. Köbüsünçe özümde üretip, ortalar aytkanlay самообразованиемен karşılayıp үйренгем. А так, как вы пришли к поэзии? Почему вы пришли? Я спрашивала, была через самообразование, через книгу, как-то получилось, что вы Менде Алла ұсындырған болар деп ойлаймын. Онда менің Амин Ялков деп езім бар еді. Ол бірінші болып, мен бала заманында ома айтқан, Магомед, сен поэт болсаң ярайды деп. Ол ақылы көпті көрген адам еді. Сезетағым болғандыр, менде бір поэт қылықларды, менің дүнияға қарауымды, менің қылығымда, немде, өсуімде бір нышанларын сезген болар деп ойлаймын. Поэттің. Ол сөйтіп айтып, менің есімде қалған. Соң Алла ұсындырған зат өзін шығармай болмайды деп ойлаймын. Табиғат берген зат, табиғат сауқатлаған затты өзін білдірді. Мен адам өзді білмей қалады, қайтып жазып басылаған. Менің ойым солай. Мен başlap yatılır yazıp başladım müzikte. Gazet bizim şöyle tavusu o zaman Kızıl Bayrak Noğay gazetesinde çıktı. Söйтіп başlap meni kıynaytağını ritm, rifma, o қалай қиын зат екен деп ойлайтаным. Ол қиын болмапты екен. Болыпты екен ятлауды, игі yazу, сезімлерді ашу, көрсету, художестволы яғынан оны ярқын ету, қиыны сол болыпты екен. Терең ой айту ятлауында. Сөйтіп ятлаулар яздым. Соң қара сөзге көштім. Oyladım, poeziyada man yatılar man aytıp ülgürmeyen, aytıp bolmayan zatlarımdı kara söz ben aytarım dep, keng etip aytarım dep. Son şimdi ızgı zamanda men köbüsünçe kara söz ben yazarım, povest yazıyatırmın. Onda özümün balalığımdı, әлі yazıp tutardım. Көрсетем, сол өзім yaşauımdan, özüm tөгөрөмдегі adamlarмен сол zamanımды көрсетпей сүйем. Біздің замандағы adamlarды көрсетпей сүйем. Сол zamanımız қалай болған, сол заманда adamlar қалай болған, солар ұмытылмас екен деп. Сол повестім үш кесектен бояқ, балалық шағым, яслық шағым, yaşauым. Kulluk et başlayan zaman.
Benim atam Sovet zamanında din öşpege kıyınlıklar tuğan zamanda dindi yırtıp durdu. Adamlardı yinap, avaçlığı var adamlardı, okumağa okuttu, mecigit saldı, özü yürüp, özü köp kıyın salgan mecigitke. Halkın arasında o zamanlarda dindi yürütüge köp kişi salgan. O halkımızın bizim imamı dep sanılatan edi. Atam abrayı halk arasında bek yükönedi. Onun abrayının bir kesegi sama mende bolsa, men çoğa bek sүйünер edim, men razı bolar edim. Onun hakkında köp yazılgan, köp materiallar, köp aytılады әлгі деймде halkın arasında. O halkta dindi saklау үшін, din adetlerini tutuğu үшін köp kulluk etken adam. И какой-нибудь случай можешь вспомнить olan? Есіңдармысың? Onun hakkında o zaman yayı yürüp netip yürüten edi. Мысалы o şeyge o Terekliden Nariman'a vara тұрған болса, kulluğuman, özünün kulluğuman. Nariman'dan Terekli'ye geleten meşhurlerde onu toktap, kerizine kaytıp, onun yerine yetkerip, elteytan ediler. Onun hakkında köp haberler aytadılar halk. Men algasa üstünde esime düşürüp, bärini aytıp bolman dep oylayım. Bağlılık zamanda kampet deyen zat erkin tuğul dedi. Onu bizim teteyler sandıkka yasırıp koyup bizge birerlep beretan edi. Biröv, eköv beredi. Kay zaman onu bermeye gerek dep oylaytan anlap bolmayman. Onu bizim teteyler biletan ediler. Sonundan bir gelen menime birge ösken menin povestinde Baltatıgan aserde degen povestinde Mağut Kuvandikov birge köp yürüdü. So bir gelen men oynayık dep Mağut'a gelgende tetesi oğa akır oltırdı. Senin peşeğine nelet bolsun, olay peşe olama. Peşe degen onun son bilgen, kılık degen söz eken, kasiyet degen. Son ket tasbol tыңlап тұрдық екеуміз, ызында tetesi ket tasbol dedi oğa. Ketті, қырға шыққанда мен сұрайым, не болды деп. Tetey sandıқты кіртілемен отырыпты, мен оның компет ұрлап, ашадым дейді. Қайерде ашадың? Сарайдың артында. Сарайдың артында барғам, саулай қағыт, компеттің қағытлары. Мен өзім бір яғынан ашыланам. Сонша компетің болған екен, мен нетпе шақырмадың деп. Менімен маған бөліспедің деп. Сөйтіп, әлгі заманда компет ұрлап ашады деген затқа бір оға ондай зат болмайтындыр. Біздің заманда солай еді. Сол таңқылық, сол затты Мағутқа компетті ұрлатқан не? Компеттің тығылып тұратағаны. Сондай зат болған. Соны мен Baltatıgan aserde деген повестінде сондай енді өзікті құжыр ерлері бар. Онда мен өзікті бастеп заманды, бізбен бірге яшаған адамдарды, олардың қылықларын көрсетпей сүйгенмін. Шахмат бек сүйем, шахмат ойынды. Мен kedem de süydü, benim kedem Respublikada birinci orunlarda aldı. O menin özüktü, güçlü oynaydı. Men baslap onu kızıksındırar üçün özüm bile görüp yeniletenim oğa. O kişki zamanda oynağını son. Söйтіп bola, ondan sonra endi onu yenip bolmaytan boldum. O her zamanda meni yenip duradu. O bugünlerde Krasnodar Üniversitesinde okuydu.
MVD'nin üniversitetinde, hem sonunda da birinci orunda üniversitette oynap, oyunlarda katnaşıp, üniversitette birinci orunda algan. Tilin saklamağa, qorşalamağa çalışatanlar az tuğul. Ama biz bärimiz de so bayağı kulluk yürütmeye gerekmiz. Toktamay, tınçaymay, kolumuzdu bosatmay, her bir koldan geleten, her bir adam özünün koldan geleten zattı. Hadi sen o meseleleri duruş götüresin. Niye dese o meseleler bir kaynavlı, bir gün mesele turu bizim gün aldığımızda. Sonra sizin zat kıynalatağınızı anlayımız. So mesele bir yükün. Ata-analarмен kulluk etу керек. Неге олар сөйтіп ете тағанын бас деп тайдырмaya керек деп ойлаймын. Şu мәселенің түбін аңлап, мәселеді қайтып соны еңмeye керегін аңлап, бәріміз де бірге күреспeye керекпіз. Bizim jurnalistikada көретін боларсыз, biz kritikalama olamız tek uaq zatlarda. Hani yerde bir uaq zat yetişmeydi, nerede bir uaq zat yetişmeydi. Ama ikon meselelerde ikon götürmeymiş biz. Biz tuğrasını aytıp bolmaymış elde. Biz qaytып айтяқты, bizde elde yetişmeylikler so. Biz tuğra sözde aytıp olmayız jurnalistikada. Biz tek uaq zatlarda aytamız. Biz biz aytıp olamız ekologiyanın hakkında. Misal biz aytıp duramız, ben özümdü ne şakı bilemin, so ekologiyanın hakkında biz aytuda. Ama biz özümüzün kolumuzdan kele tağın zatlardı etmeyimiz. Etmey tağındı aytmayımız. Nege biz koyların sanını kemitip olmayımız. Bu bizim koldan gelmeyeyim mi? Ya da gerektiği yerlerge şaştırmasqa ya da başqalay qorşalamasqa bizim eginlerdi, bizim yerlerdi. O da bärde bizim koldan geledi. Ama biröw de sonun hakkında oylanmay, ekologiyamız dep kışkırıp turamız. Olardan bolgan bek süyeredik. Nege dese, hali bizde yazatağınlar bek az, o bizim sıramız tolsa tağın dep aytıda kıyın, ken tolsadı, zalim tolsat dep olardı koş görüp alamız. Olarga biz etmeyen zatlardı, olar özükte kelse bek arı olur. Nege dese onların dünya karavı başka, olar bizden başkalay karaytandır. Onların özlerinin karavı var. Sonra olar aytar ediler. Biz esetmeyen zatlara olar esetir et dep olayım. Bizin yegerimiz batpan yerde olar tiyisli yegerlik görsetip bizim yaşaudu görsetip bolar et dep. Özükte olarga hali aldıda temalar köp, yaşau türlenedi. Olar so bizim türlengen yaşaudu görsetmeye gerekler. Son içinde olar kelerler, neye dese sonra yaşau talaplaydı oların kelgen, bizim yaşaudu görsetmeye adam gerek. Son içinde olar keler dep senem. Özün senin kıynalgan zamanların bolardı. Zat etken zatın halk anlamaydı dep, hali özük de o onday zat köbüsünde olmalı. Nege dese hali madaniyat adabiyat
yazgan zatlарды көп adamlar okumaydı әлі. Onu taraltу da bek kıyın әлді. Sen kitap çıkarsan da onu taraltу bek kıyın болады. Sүйіп, yoğurup alatağınlar az болады. Sonra şimdi bek kıynalasın, bir-birde men ne zatқа yazады екенмін деп de ойлайсың. Сондай әллер көп болады. Bizim bir zatlarda bizim iyi yazılgan произведениелер, шығармаларды баспалау да бек қиын болады. Onu біреулер баспалау үшін, нету үшін біреулер бізде ярап білмeye керек болады. Ярап, риясып үйретаңлар, олар баспалама, оларға тыныш болады. Біздейлер дұрысынан, өз yolman үйретаңларға қиын болады. Неде біз шалыспаймыз, анауға ярайық, мынауға ярайық, мынаудың сөзін өпілейік. Дұрысын айтамыз. Соға көре де қиынлықтар көре тағымыз бек қайғылы деп санаймын. Әлі мен әлі затты оқимын, мен әлі Исаак Апаевтың ақында Насипхан Сүйіновадың yazғанын қайтарып оқиятыр едім. Сонымен бірге Исаак Апаевтың мен ашық кітаплер столында Исаак Апаевтың «Бессмертная смерть» деген кітабы бүгінлерді алып қарағанда. Сонымен бірге мен шахмат книгаларында, шахматты да алам қолыма, шахмат книгаларында оқымай болмайым. Оларды оқып тұрамын. Главный литература хочу. Можно сказать, что вообще это не ваша, не новая. Вот, например, который интересно было бы почитать новую литературу. Кого и какие произведения вы могли бы посоветовать посламаға? Оқ послама. Оғай, біздің адабиятты өзікті. Сөй айтып кеттім, Исаак Апаевты оқымая керек. Мұрат Әуезов бар бізде, Құртсын Оразбаев, оның тілі бек бай. Мен өзім Құртсын Башиш Оразбаевты бек сүйіп оқимын. Оның тілін, не бәрі яқларынан да оның шығармаларыма бек ярайды. Ада міне кімді Хановтың тілі әру, Гүлшира Бекмұратова yolğadı шығармалары. Өзікті Фарида Сейдахмедова бек iyi yazатанлардың бірісі бізде. Майлыбаева бар, келятыр. Олар бәрісі де біздің, мен мұтпағады болам, алғасы үстінде. Олар bizim literaturaga zalım qo'shim etgan adamlar. Что бізде потеряли дух кочевников и дух воинов. Біз как народ вахладық тұрады. В мелких разборках потеряли, а как народ біз не растем. Во всех сферах, социально-экономический план, в плане языка, в плане культуры, в плане литературы біз отстаем. И адамдар сам по себе брат милостный осал болған, космополиты. Нету ярко выраженного национального самосознания, есть только интерес личный, особенно солдаты. Вот что можешь по этому поводу сказать, есть ли лекарство от этого? Насколько эта проблема глубока? Bizde men daha sen aytganlarman razı olmaya gerekpin. Birinchilay son aytgim keladi. Sen aytatan meseleler, sen aytatan kıyınlıklar, sen aytatan hal bizde var. Bizde eğer sonday özünün halk için yanım berip, halk için yanı avırıp şıkkan yarkın adamlar bolan bolsa,
Biz şöyle aytып ketkendey meselelerimiz de bizim şeşiler edi. Şeşilmeye bolar edi. Solarda şeşkendey bizdi halkты aketkendey, halkты артынан yürütkendey özükte adam bolsa bizge tınış bolar edi. Bizde sonday adam yok dep aytып bolot. Biz sonday adam tek lider çıksa da ol halk için yallamarak. Ol özünün oyların özünün iyiliklerinin hakkında oylamaya gerek tu. Ot bizde arada bir bolat sonday zatlarda. Tek sonday bizge lider gerek. Halktın hakkında oylap, halktın meselelerini şeşeyim dep şınты yüreğime şalsatağın. Bizde halktı biriktiretağın bir talpınu, şalısu, ideya, oy bolmaya gerek. Yani sol oydu bizge örlentu gerek boladı. Bari halkımızın arasında, hali halkları arasında baylanışlar var. Olar territoriya yağından bölünген bolsa da özlerin haligi zamanın amallarına göre olar bir-birisiyle baylanış tutadılar. WhatsApp, Facebook, sosyal set tarmaklar boyunca bulay da yolsular, barular köp болады bir-birisiyle. So zatlarda kullanıp bizge halkımızды biriktirүү özekte gerek.